جماعت جا مناسبتا به تعزیه مساعده وهاب يزيد چند گوتنه اهل حکمت جوار ببیجم پیشی از گوتنه که رسول اکرم جوار ببیجم پیغمبر ما حق انسانی ده حالو ببیجم دبي خير الناس من ينفع الناس باش إنسان أوا جو إنسان جي منفعته ببينه منفعته بيجي إنسان عالم بي بعلم إخوة سياسة بي بسياسة إخوة صنعتكار بي بصنعته إخوة صنعتي بي بهنر إخوة مظلوم بي بمظناتي أخوة مالدار بي بمال أخوة منفعته بيجي إنسان قنج إنسان أوا شر الناس من يضر الناس خراب إنسان كيا إنسان هري خراب كيا أو جو خرابية بيجي إنسان بدف إخوة بدست إخوة ياجي تشك جسنا يجي إنسان بيس بدل إخوة نفر الإنسان عدكي إنسان نباش تشك جسنا يجي كي بدل إخوة دهنا بإخوة دكيني دقري بخيتي دكي ذكرشي دكي حموك از دخوازي هري جنتي هر کس دخوازی گونتی جهنمی اما جبیر نکن ریا جنته و ریا جهنمی لوی دنیای هاتیه چکرن تماما به دست انسانیه به اراده انسانیه ای بخوازی هری جنته محقق هری جنته بس بوی شرطی قد رياوي رهبي درمانا قد نفخوي في داوي تنيا درمان قد تفخور في داوي التهايا چونا جنته تعمل باش ديا چونا جنته تعمل صالح ديا چونا جنته دخزمت انسان ديا دمنفعت انسان ديا يعني هاش خوابي خو بقري قلت زرار ندي إنسانا تقولناها نكي عبادتها لمظلمة أزواجي بين مدينة مثلا هنا كان بفري حرامي جتنا حجي ياجي بفري فايزة جتنا حجي هكا راس نيتا تا راضيبونا خوديا هكا راس نيتا تا بيك آنينا أمر خوديا وي حرامي تربكا وي فايزة تربكا شيترش شونا حجي وي فايزة تربكا وي حرامي تربكا وي دزيه بخيلتيه تربكا شيترش شونا حجي بيجا قلت تربكي تري حجي خير على خير هنجي يا راس توا هنجي مسلمانتي أوا ويتعالى دبيجي ولا تشركوا بي شيئا هفالا جمرة شي نكر هفال چلوش خودرته چكر مثال جبوني خلق بيجنا تبي حجي تخلكي بخابيني خلق بخابي تهري حجي خلق وصفة بدي تعملك صالح بكي جبوني خلق وصفة بدي أبوتش بو شركاياش خدير بو شركة نابينا شركة بتشوكا أذا بيجي ور بيجم قالي جماعتك جاهل كينا وعالم كينا ناو نبقى جاهل أوغو خوندناوي تولي نخي جاهل خوندوان بريوا أونيورسيتا جي خوندنا
اما ji menfaetê xwe pê de tiştekî nafikirin, ji menfaetê xwe pê de tiştî qebûl nakin, a cahil ew in. Alim kî neşkêre tê gotin, welew yek kelîme tenê tu zanibî, tu pê emel bikî, tu alimî. Ew ê got gelkî zanin dibe em zanena û bi zanebûna xwe emel nakin, Xwedê Teala di Qur'anê de mîsala wana bi qamtira kiriye, qamtirê barkirî. Ew qamtirê gobarê wa kitêbin. Çi jê fêm dikin? Çi jê fêm dikin? Ew ê got alimin, bi ilmê xwe jî emel nakin, Xwedê Teala mîsala wana weke qamtirê bin bêr de kiriye. Ji bîra nekin. Ev dünya bêndera axiretê ye. Dünya gelî qenca, fırsatê gelî xwe ji vê dünyayê de hene. Dinê qenca ji mêrara, xweşmal û mulka ji şêrara, got avakin ji xêrara. Dinê qenca got şimêr bin, ji xêrara xwe şêr bin, bes ne feqîr û bêxêr bin. Eya bêxêr heqlê te nîna, te ya ciwan dabiya pîra, ya ciwan axiret te ya pîr dünyaya. Axiret dünya kewloya xelasî lê nîna. Emrê wê ne 100 sala, ne 500 sala, ne 1000 sala, ne jî milyon sala, ne jî trilyon sala. Ama hayata dünyayê, jiyana dünyayê vêna jî zanibin xewneka. Ji xewnekê pê da ne ti tiştekî dîtîranê ya. Bera însan li wir dixort û ciwan li xwe bifikirin, heta îro emrê me çawa derbas bû. Weke vê gavkê ye. Şikêjo bipirsin, weke niha ye. 100 salî jî bika, weke yek saetê ye. Ji ber vê awê Xwedê Teala di Qur'anê gotiya وَلَا تَغُرَنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Bera jiyana dünyayê we nexapênî. Bi xweşkayî û xeml û nexşê dünyayê nexapin. Bera tişt nekevî neqeba wa û Rebbê wa. Ji bo ew me guhdarî kir Xwedê ji we razî bî.